Rêveberiya Kantona Kobanî yekemîn konferansa aboriya Kobanê li dar dixe piştî rêzgarkirinê. Di konferans da hat gotûbêjkirin rewşa aboriya Kobanî tê ra derbas dibe. Her wiha gelek proje hatin pêşkêşkirin û gotûbêj li ser bûn. Proje ava yekemîn ava ji Ferêtwerê Kantona Kobanî têde heye ku boy av ji hata Kobanî proje hemû tiştan ki gişkî têde hebe. Em meamil têde hebin, şirket têde hebin, gişkî têde hebe inşallah. Piştî vê konferansê jî wê komîna çêbine em inşallah em ava Ferêt qasî kanibin em yani qasî kanibin zû winin. Nêzî sêsed kesî ji tevahî pêkhatên deverê beşdarê konferans bûn û piştî guftûgoyan li ser projeyên ku hatinî pêşkêşkirin gelek biryar hatin standin û bi taybet di warê avakirina kargehan da. ومعاملة بين شيكرين مفقسة لفر بيتشيكرين عم بيجن معمل كونسروا بيتشيكرين مع سرا لفريا كام زيادة بكن معملة عم بيجن صابون بيتشيكرين خرطومة بيتشيكرين معملة أوفي صحي بيتشيكرين فرنا عندكن زيادة ببن سوا معي ما تشيبن إجريس بي أو جي إضافات ببن Yek ji endiziyarên çandiniyê dibe jek ku heştê ji sedî ji cêdera aboriya Kobanê ji çandiniyê. Lewra dibe ku alîkariya cotkaran bibe û hewcedariyên wana çandiniyê ji wan re werin dabînkirin. ام بهیوینه جوی کنفرانسی یاردیمیا که جوتکار را بکن جوتکار مگود او چیز مهم او جی چاندنیه جوار یاردم که اگر جناحی پراندا اگر ناحی مواد جوار امن بکن کماوی اگر بذره تخمه یان کو تشتکی جه هین او ترهی مثلا من واتشتی باند گرگ باندن بدین Di dawiya konferans da komîtek hat hilbijartin ji kesên beşdar ta ku biryarên hatinî standin bişopînin û di demên wê de bikar bînin. Baran Misko NRT Kobanê.